skip ethwasha over killing it tie my tie your tie Julius Caesar wangesiza inyanga ke masizihamba ngawe ngona yini bathi jupa ufuna umsebenzi sola uthola uyabathi uyafexa hayi uyaya abakuboni so uthola ukuthi manje kunemuntu esifazane ekuseni aqhamile uthatha lo mqhamo wakhe nje kuphela ugeze ngawo ubuso uhambe uyofeza akekho phela longathandi lento khehlala nakakubona nje nabakubona lapho uyofuna umsebenzi serious sokuyaqaka ukuthi hayi asithathe lento nje kubona wena kuphela awungiphi future yami mlungu yeah makubona uyabhula uyaloya isangoma yithi asingena kuyo straight Nangibheke wena khehlala into lengingayisho nje ukuthi asithandi ukuya deep endabeni sibe sikumakhamera. Yeah. Asikuxoxe kakhulu. Kodwa nje ubumnandi bukhona. Yeah, kunanzelo hayi uqedile ke underline. Mkhulu Vukuzane ecilaza abathakathi isilwane semhlolo iVukuzane yavukisa abafazi namadoda. Enyakatho eningizimu eShonalanga. Sihambana isigubhu umgodi sayo lale ezinye ezibe zingawulali. Umkhulu Vukuzane lo ocilaza abathakathi endaweni yase Rustenburg. Wena trainer woqilaza abathakathi injalo minister of qilaza abathakathi so ziyashiyana umnywangela lidlozi ukuthi nje ahlale angcolile nje akekho clean manje lento ngathi eyimfashion baphume ekasi bangene deep uMekhotman bengila the other day David Nkosi yami ibhodile fela la kulento bahambile bathi bayongena emanzini wafika lo gogo bambiza ubani konje lo bathwasisayo ugobela waqala ngeBob Brevid wabhekane wafaka la emuva uthe maqedile wadasile emanzini umunye wangena umunye wathi uyalandela umunye gone wahamba namanzi bamthola esifeni lapha ama diver kodwa uma sesikhuluma ngenyanga sisuke sesikhuluma ngomuntu ngogeneral wako konke nawo inyanga ngoba lezi zinto kuneyimfihlo zakhona kuneyimfihlo yasebunyangeni kuneyimfihlo yasezangomeni kuneyimfihlo yasesontweni konke lokho kuneyimfihlo kodwa uma ngabe soyinyanga usuke ugeneral uphethe konke lokho so labantu baya ngekuthi lento kungena ngekuthi uyayithanda and then ngile stuff fike sesithola khona ke manje le inkinga lezi lokhuluma ngazo ngafika kwenye indawo ngeke ngaphila komunye umhlaba iUnderworld nginokungawo amplify kakhulu ngoba bayakopa abantwana abancane bathanza kubuko mangisese kule mhlaba obungekho right bangibiza ngalelanga sagibela iQuantum saya kwathiwa siyobona omunye ubaba laphana ngaseNkangala ubaba emnisi so mangifika wahoyike lethon from lapho what before ngiyakudeni kumele ecala kuphuma imali mara wabeka ezinye izinto kwamakhamba nani khona lapho kwasichupha imagic wathela something walighta wabe seqala iyasuka ke manje baqala bakhuluma abantu khona lapha emakhambe yini lighting sizawusho nje ukuthi into zabantu asifani kodwa ke nekudlala kukhona nasingakuqaphela kahle ezinye inyanga sezinako lokudlala ikakhulukazi le inyanga lezingene ngalento yokuthi ziyayithanda ngizaphinde kubuyele lapho kunekungena ukuthi uyayithanda awuphiwe lento akusiyakho just ukuthi nje uyayithanda so ke kunemehluko vele imisebenzi yakhona ngeyifani mara bayibiza babathini igubhu bathi abalozi nani angithi indlela ezihlukile mina mangifika it was for the first time lento iscience engakazi ibona khona into eyibonayo ukuthi awuhlanganisa lokhu nalokhu bese kuvela lokhu lapha bekungena nix clean wabeka la ngaze ngafunda kunayipiki eziwayariwe nani showcase bayakhuluma wadala laba bantu bayaphila mfethu abantu benzani ukubathotshile kwafakwa nani so that's why ngithi ngifuna ungichazele le makeup yalento izinto ezinjalo zikhona ziyenzeka ngingafika nje nami esigodleni sami ngithi hlala lapho ngibize kuye ngalesi sikhathi nesibabiza ukuthi ngabafana abancane ba short boys ungabize ngithi abafana hlalani lana seyikhona le ndoda kufuna nikhulume nayo vele siyaphuma sizihambele lezi zinto lezo kakhulu kuhlanganiswa imimoya yispirit lezo uma ngabe sekufuna kunento ngendlela lesibabiza ngakhona uma ngabe let's say ngifuna ukuthi beze la ngiyakwazi ukubabiza ispirit sabo sihamba all over noma kuphi ngiyakwazi ukubabiza sigcine sesihleli labo lana niphendulane nabo kodwa wena ngeke ukwazi ukubabona mara ngiyabezwa mara ububezwa ukuthi hayi khona kunelokhu nje kuyadependa ukuthi labantu labo okhuluma nabo ngabe sebusuku noma ngilabamhlophe nakhuluma ngalabamhlophe chaza na ukhuluma ngalabamhlophe awukwazi kubabona labamhlophe lapha bese kuthi ngilaba sebusuku ukwazi ukubabona ebusuku kodwa ngeke ubone
physical ukuthi nangomuntu ubona isithunzi. So mayingayithola indawo yokuzinza indawo yokuresta. Yes. So ingazula lento thy kingdom come. La eJardini kwenzeka isibhico into engayi understand. Ningazi ukuthi kwenzakalani. Futhi nase ikwate kahle kushona ushobani. Kuvele ama accident kwenzakalani. Uthi uthenga imoto so ushayisile iphelile. Uthi wenza lokho sophelile uthola imisebenzi iphelile. Mishado ayitholakali uyashada bayahamba abafazi bayashona kuba inkinga nje la ekhaya kube inkinga nje ungazi ukuthi kwenzakalani. Then bakethwele umnikeza imigomo nemibandela, terms and conditions, ama rules of engagement. So lo muntu kumele agcine lemiyalo. So asithi uphambanisa intambo la because bayasho ukuthi enye eyocansi, enye eyabafana ukuthi kumele ulale nabafana, enye yani. So lento lezi bayayihlukanisa ngendlela abayihlukanisa ngayo. Ngoba lento akusiyulolo nowaya akekho umuntu oyophila ungunaphakade. Anikwazi ukuyiprescribe lento, anikhona ukuyibona ukuthi hey chief egcineni uzoba nenkinga wena. Siyakwazi ukukwenza khehla lami lokho ngoba nangasho nje mina ngasho ukuthi nje nginesipoko nawufika ufuna ukuzothwala ngikunikeze sona. Leyo isipoko sakho nje i-lifetime yakho leyo. Ayisadingi. Mamele Leroy ngithi. Nesipoko la. I-lifetime yakho leyo ngineze isipoko uthwala ngayo. Bese kuba nelesipoko sokuthi ngiyakurentisela. Ngevisisa. Lesipoko lesengikuphe nawuthwala ngiyakunika kwakho. Shothi nawushona lento leyo nje iyoba ngeyakho mina nangunikeza ujunda nje mina ngithi hamba nano ngijunda owakho uthwele ngawo ngiyakulungisela uyophila kamnandi ngayo awusambuyisi kodwa kimi uyangivisisa bese kuthi kuba nawuthi kunikeze ke manje uJojo Mlilo lo ngikuboleka yena uma ngikuboleka uyosebenzisa unyaka nakuphela unyaka uyabuya ekhaya usho ukuthi hayi yemkhulu sengiphilile awuphinde ungithi futhi uyavisisa ke kodwa imnandi ngoba leyo uyayibuyisa noma ngabe kuthiwa sowushonile ke leyo kungakafiki isikhathi izohlala nje kuze kuphele lo 12 months after lo 12 months abantwana bakho bayazi noma bayazi after lo 12 months ayaphela amandla akho akusasebenzi usuka yini ayizanzana ayifemale or ayimale uJojo Mlilo kuyadependa ukuthi uvunya bakabili kunemfazi kunendoda uma ngabe uyindoda ngunikeza indoda uma kungumfazi nginikeza umfazi sibalekela lokuthi uma uyindoda oyimix masala uJojo uma ngabe uyindoda bese sengunikeza uJojo Mlilo ongumfazi uzoba nenkinga ziyaphambana intambo so ngeyozamthinta umama uJojo Mlilo uyabhonyelwa that's why yakwada makwenzeke ukuthi ufuna ukwenza ucansi akhona uzoba nenkinga manje kufuna ke manje ngikunikeze lokuhambisana nawe kunabantu abavelayo lamehlweni nama ngibabheka bangivala kanje ukuthi laba banoJojo Mlilo ioperation yabo hlukanisa mkhulu Vukuzane phakathi kobuthakathi nobunyanga because abanye abantu or inyanga yahlanganisa yakhona ukuzenza zonke lezi zinto ngakuhlukanisa kancane nje ukuthi ngoba kunebuthakathi kunebunyanga kodwa lento leyo abantu bayihlukanisa ngento lezihlukene ngoba ngiseneke ukuthakatha ngithakathele ukuthi impilo yakho ibe right so ke mina ngiyakuhlanganisa nanginyanga ngisuke nginyanga ukuthi uyagula into le hamba noqasi phakathi iye ihambe ibe nemandla inamandla ukhona ukuthi singalesinye isikhathi nje ake sisho phela ushone bafundisa uthona akafuna kuyo professorize kakhulu encenye wanikeza umthe ngoba phela nabo ukozani bayangena phela ngaphathini uthole ukuthi kwathiwa na ufuna ukuphakamisa kakhulu encenye udibane nebantu besifazane incenye 5 yabantu besifazane before yesontweni mina shaya Bob Rivage uthole ukuthi nakafika lapho kuzaba incenye na 5 yabantu uzabe professor straight akusumdlalo akusi-in akusi-plotting noma network yababa network yababa nashaya 5 yabantu network yakhe izoshaya abantu abayi5 straight nafuthi uthole ukuthi umuntu wesifazane uthole umuntu wesifazane unelibhizinisi unemabhizinisi uright na uthi yabheka kanandoda umangalo ukuthi akanandoda majority vele uthole futhi nensizwa iyaphila nje inezimali zayo nawuthi uyabheka ayinayo umfazi kodwa uzomana umbona lapha estradini kulabo sisi uyayiva ngoba phela lokuya lapha estradini banemandla labo sisi nabo umntwana uconvertiwe we-out ubuya seyitshentshile ukhuluma enye language yes ubulili siyazikhethela gender uyazikhethela if ufuna ukwenza lise South Africa vele akekho umuntu ozothi kunjani asina homophobia
bunyanga buqale kumoshakala ngekuthi abantu bangene esitayeleni. Isitayela abafakwe yini? Kunalabantu lezi nyanga zethu zangaphandle letsuka lemazweni zibuye zizohlala la zilaphe khona. Zifike zenza into lenkulu. Na ungabuka kahle kusho nema-abortion aqhamuke ngalabantu bangaphandle. Kunomuntu uthola ukuthi uluhlupho. Uhlupha nje uhlupha kabi. Kodwa nje sinezindlela zekulungisa umuntu lohluphayo. Umkhulu udila kakhulu ngezinto zemabhizinisi. Abantu abafuna i-soft life.